Miles e miles de euros chegou a estafar un home simulando alugar pisos que non existen, deixando a moita xente sen fogar. O estafador adoitaba seguir o mesmo modus operandi. Poñíase en contacto coas vítimas a través de redes e moi especialmente con aquelas ás que lle surxía un piso canto antes. Así nos lo conta un dos afectados. Yo había colgado un anuncio, me dijo, hola, ¿estás buscando por Lugo? Yo tengo una. Yo en el momento estaba pagando hostales y tal. Yo dije, ala, pues esta será mi oportunidad. O estafador pedíalles que lle enviaran unha certa cantidade para a reserva do piso e citábaos nun lugar para velo. Pero chegado o momento, ninguén aparecía. Llegó el día, lo esperé hasta la tarde y nunca llegó. Al ver ese momento que no llegaba, yo dije, ya ha pasado tarde-noche, nunca va a llegar. Yo dije, mejor será ponerlo en conocimiento de la policía. Chegou a enganar a xente de toda Galicia, cun regueiro de afectados que xa ascende a máis de 50 persoas. Para algúns, supuxo case rematar vivindo na rúa. Vi un desastre económico, ya prácticamente al borde de quedar en la calle total. No me podía mantener ni nada. Agora o estafador atópase en prisión provisional logo de actuar de novo pola zona de Sanxenxo, pero aínda hai moitas denuncias sen ser procesadas. Os afectados non van parar ata que haxa xustiza. Pois estamos precisamente cun afectado, claro, imagínense que sentimento de vulnerabilidade e de frustración, Ángela. Sí, compañeros, nos estamos cunha das víctimas deste estafador que prefire manter por privacidade a súa identidade. Contame un pouquiño, en que momento coñeces ti a esta persoa? Pois eu, a inicios do verán, poño un anuncio en Facebook que estou buscando piso e preferiblemente con mascotas, porque, bueno, hoxe en día o de atopar o piso con mascotas é complicado. El escríbeme por privado que el ten un piso, pregúntame a zona, e digolle que, bueno, X zonas de Ames, e dime que el ten un piso en Bertamiráns, bueno, manda sus postas fotos do piso, nos gusta, tal, e cando lle intentamos preguntar que cando podemos ir velo, nos dá como evasivas. Pero a condición de ir velo é pagarlle 500 euros, é dicir, que tes que reservar o piso. Eu fagolle o pago, el fai un documento de que está pagado, que non sei que non sei cuánto, e claro, pouco volve a pedir 500 euros, é dicir, pagolle un total de 1000 euros, para poder reservar o piso e ir velo. Cando citámonos con el, en teoría, ali ninguén aparece, contacta con nós con un suposto xestor, pero bueno, que deduzco que el mismo con outro número, e claro, eu poño a pertinente denuncia, estou esperando no verán, porque, bueno, asumo que juzgados e todo eso van lentos, entérome que está no cárcere, na Lama, e que ahora mismo que se identificou a él como persona, pero que había posiblemente outra persona implicada, seguramente, e a día de hoxe está pendiente de xuizos, e que é certo que me denunciou, comillas como camións, porque me amenazou dicindo que estaba denunciada por injurias e calumnias, e con esa mesma, preocupada, porque digo, poña unha denuncia, estou apañada, e dixeronme na Policía Nacional que non figuraba ningunha denuncia no meu nome, que era un farol, pero que esta xente que para que retire esa denuncia fixo amago de ir a dar os 1000 euros, nunca devolveu nada, e aí quedou a cousa. Estou pendente do xuizo porque fun declarar, presenteille as probas e demais, pero estou pendente do xuizo. Sí. Pois esta é a historia desta persoa, compañeros, unha de tantas, porque parece ser que hai bastantes víctimas desta persoa.